Давай, давай. Давай, двигай. Давай. Viral di media sosial Telegram pada Sabtu 9 Maret 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik evakuasi salah satu prajurit Rusia yang terluka di medan perang. Kami tidak akan pernah meninggalkan rekan seperjuangan kami sendiri, pernyataan tentara Rusia yang tertulis dalam narasi unggahan. Jika tidak tepat waktu memberikan bantuan kepada yang terluka, maka ia akan kehabisan darah dan mati. Tentara Rusia sangat memperhatikan kondisi sesama rekan seperjuangannya. Diketahui dua dari mereka telah dipindahkan ke tempat yang aman dan mereka kembali untuk mengambil prajurit ketiga yang terluka seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Штрих. Раненого тянет. Забирай. Одну ногу, дед, вставай на одну ногу, дед. Давай, давай. Давай. Давай, давай. Давай, двигай. Давай. Я забрал всю снарягу штриха. Вместе двигаемся. Вместе выносим. Штрих позывной. За ним следующий. Казак позывной. Двоих ребят уже вытянули тоже. И это третий остался. Так что так. Все, до связи. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.